چیکار کردی؟ سтройка کردی پول داکو. تعریفی ماشین دکه ابزان. گوجاش به کامبودیش های. کامبودیش نیست. کراسکا رادنوی گفتی ها؟ دو بالونی پیش پاشکنی اوکی 80%. میخیلا رنگوش رادنوی گفتی. پربگ رادنوی گفتی. پیشبوش گارانتی میتی ها. این فولکسواگن چه میدرو؟ جتا جونی جونونه. کیستاش پولی $2. ماشین تو می؟ ها؟ این نکتوس. نمرش کتی میبردن پدرکه؟ خواهدم تو نخواهد سینمات که میتی. نگاه کن پیشبوش پاترونی کشای من فاروش لوپادور با خمیخه استوناکچه فرام دیگه من کیم چخی وایب داد عجیب داد فارش من بالونی پیش پچکه دیسکوی فاسونی خودش کتی رنگ گفتم اونم یخ خیلی اگه رنگش فرق نمیکنه درو اتپیچات که تیپی سربر لوکای موشین حقونی ساسنش توزه همون میام باور نکنی من تو جاف کردن نشون میتیم ازری دور باشم دویدو اوندا میگیری همون میام باور نکنی اگه نگاه کن من اگه سالفام رویگه دیدم این پلم بشه من این طرف من پول پلم ببه ناف پناه موشیم دست نبین زپاسکا ناف دامکرات کلوچ تاغورا من سیویجی так что جتجام میخرم گه کو دویدو اوندا میگیری موشنش حقونی ما توزه بده پاترون که شاید زادی کامل شاید یک تاگ بخوام شویم من ساشین دیدیا سтройка کاروسی هم میگن همین سبب اینا فروختوسی هم میگن اتاق موشین بک کامبودی گفتوس با اونده بک کامبودی خودت پولنی پررکه میکنی گوشاکاش دار میگیره خط نشان می گوشا خط نشان 4 الکترو دو طرفه مولتی салон полный кожа من лукоша типи сар шише кнопки патроник бу чеша коробкаш автомат даст монитораш обогрев сиденьёш мана обогрев ду тарафа пробег 150 та радной мегӯяд ин чанд сол боз яке гашти чанд сол боз як даст 8 маҳ боз як даст мотор тозами кушо мотор нигоҳ боша бовар мекунем ин ҳаққони бад ларза нест оз пас худи бензин мои кор карос 2 литрами 2 литра дизел расход чанда 6700 ма 67 масъалаи хадоват назми мотор хадовои зӯран кузуфош кити так что мана 115000 сомон гуфтосиги буд барои подписчикои Акмал ТВ кита 105000 сомон мана фурӯвар нархе бо мошин савдо мешавад документи мошин то ахири сола гидета ами декабр рафта документаш адо мешавад мана ҳаққони любитил бошега омада аз наздик дида бо мошина савдо мекунӣ шаҳри хуҷам неми шаҳри хуҷам мошин қарор дорад документа гуфтим солаш чанд буд 4 рестайлинг даст мотори 2 литра дизел кати мана ҷетта мехарам гега ҳаракат кун адас наброва